Gatho cia mwanya ni guthina mbere ukuranyitana na metha itu ya Mohoro ya Gikuyu TV Hwa-Ini wa umuthi twacokeria ko tukiingira thiini wa ikereka ria keri ria Mohoro tukembiriria ringi ni ati aikari a gicigo gia CIIKO sub county ini ya Kureso ya Rugongo county ini ya Naikuru ni matafaniti mirorongano magiretia kuhingwo kwa mai ma muingi ni ruhonge rwa ADC gicigo-ini giki makiaria mari na maroro maingi aikari aya ni maugite ati ruhonge ruru rukoretwo rukimahingira mai na kumonereria mugunda-ini umwe uria rukoretwo rurugamirire undu uria uratuma makorwo makigiika kuona ati matire na mai kuhuthira kumana na ikinya riri ria ruhonge ruru MCA wa ward ya CIIKO Alfred Mutahi ni urete ruhonge ruru rukorwo rukihingurira mai maya kuona ati kurigana nake moyo wa mundu niguo uri na bata makiria handu wa mimera iria irakorwo igitwarirwo mai maya ni ruhonge ruru rwa ADC kaniweze kusihi all the management of ADC farm. My friends, wananchi wako na haki ya kupata maji. Ukifanya comparison ama ukilinganisha maisha na kunyunyuzia maji mimea, tutaona kwamba maisha kwanza ipate maji, ile inabaki sasa ndio tuweze kutumia kunyunyuzia kwa mashamba. Na tugithie kaunti-ini ya Kituini ati ni kumiretie ngucanio gatagati ka aikari a gicagi kia Ngomeni na arithia a mahiu kuona ati arithia a mahiu ni makoretwo makirithia migunda-ini ya aikari aya matari na rutha. Kumana na ikinya riri ria arithia aya aikari aya ni mahithukitie ngamira 34 na iria makoretwo matwarite thiini wa wabici cia murugamiri wa kiwatho thiini wa gicigo giki na kuria matunganitie maruru mao kuria marorota maabitha ugitiri thiini wa gicigo giki makiuga ati matigwetwo makioera arithia aya makinya ma kiwatho. Aingi a arithia aya maumite gicigo-ini kia rugongo rwa bururi na kiria gikoretwo kigomeirwo ni ng'aragu kwa ihinda iraya. Hamu kwamba wamekuja kwa sababu kuna shida ya ukame karibu Kenya nzima, lakini imekuwa na matatizo kwa sababu watu wetu wa hapa Kiuso ni wakulima na hakuna ardhi kubwa ya kuruhusu uwekaji wa mifugo kama vile ngamia kwa kiwango kikubwa kama vile kimeingia. So kwa sababu hii kumetokea matatizo ya kutoelewana baina ya hawa wafugaji wetu wa Kiuso na hao wenzetu wa Somalia ambao wamekuja na ngamia. Hakuhe agethitiri ngiri 3 kuma gicigo bunge kia Nyatike kaunti-ini ya Migori ni matafaniti mirorongano ya kuregana na urehi wa mashini cia kugetha tiri gicigo-ini giki kuma bururi-ini wa China. Aingi a agethi aya na aria ni mbeu njethi ni maugite ati matigokorwo magitikiria muhuri biashara umwe na uria urarehe mashini ino ukorwo akirehe mashini ino kuona ati undu uyu ni ugucungiriria o kwaga handu ha guthia kwimathira uboco wa o muthenya. Kuri uguo aikari aya ni mahinyiriirie thirikari nene iria ya kaunti undu umwe na mubunge wa gicigo giki maigirire undu uyu kuona ati ni ugwati muno hari mahiga magoro maria mari thiini wa kaunti no o undu umwe na tiri wakuje kuharibia sisi kazi. We can't accept the Chinese people to come to our country and to spoil for us whatever we have been doing all along. Na kwa ihinda riri mwiroreri tugukorwo tukiamukira gikujo gitu kana gicunje gitu kigie ugima mwega wa mwiri na muthenya wa muthi tugukorwo tukirora cigie murimu wa kolera.